Poštovani gledatelji, dobar dan. Dobar dan. Papa Lav XIV. Predvodio je svoju prvu nedjeljnu molitvu pred mnoštvom okupljenih na Vatikanskom trgu Svetog Petra. U središtu obraćanja vjernicima bio je poziv na mir u svijetu. Uskoro ćemo i uživo do Ivane Petrović i Barbare Štrbac koje prate sve što se događa u Vatikanu. Idemo vidjeti kako je to sve izgledalo. Više od 100.000 ljudi dočekalo je Papu Lava XIV. Na Vatikanskom trgu Svetog Petra. Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Uz molitvu i blagoslov mogli su čuti riječi mira. Posebno je Papa pozvao na pravedan i trajan mir u Ukrajini. Izrazio duboku žalost zbog onoga što se događa u pojasu Gaze. Uz hitan prekid vatre zatražio je pružanje humanitarne pomoći civilima i oslobađanje talaca. Također je iskazao zadovoljstvo prekidom vatre između Indije i Pakistana. Nell'odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi, come più volte ha affermato Papa Francesco, mi rivolgo anch'io ai grandi del mondo, ripetendo l'appello sempre attuale. Mai più la guerra! U mnoštvu iz gotovo svih krajeva svijeta i vjernici iz Hrvatske. Izvrstan, riječi mira, poziv na mir, što ima bolje u današnjem svijetu. Fenomenalno. Biti u Rimu, vidjeti papu i to vrlo brzo nakon izbora, ovo je nešto, mislim, ove emocije su prevelike, da tako kažem, da se može čovjek uopće izraziti, ovo je fantastično. Suze mi tako reći dođu na oči kad se sjetim. A ovaj papa je stvarno isto jedan jako dragi gospodin. Odlično, pun je nade, blizine, ima onaj dar da bude persona il Christi, da iz njega Krist progovara. Prethodno je Papa slavio misu u kripti ispod bazilike na oltaru kod groba Svetog Petra. Također se molio na grobovima svojih prethodnika. Grob Pape Franje obišao je još jučer. U bazilici Svete Marije pozdravio se s oduševljenim vjernicima. A u prvom putovanju izvan Vatikana posjetio je svetište Majke Dobrog Savjeta u Genazzano, nedaleko od Rima. Voglio salutare tutti i ragazzi, i giovani che sono venuti anche stasera. Voi, tutti giovani di cuore anche, ci siamo tutti quanti, vero? Spero che viviamo sempre con questo spirito di entusiasmo. Po mnoštvu papinih snimki koje se posljednjih dana pojavljuju, pozornost je privukla i ova iz Chiclaja u Peru iz 2014. Tada novoimenovani apostolski administrator pridružio se grupi mladih vjernika i zapjevao. Na trgu